Evo nas kod Nikole. Nikola, kažeš imaš ovdje oko 50 komada pramenke. Pa pramenke, vidiš, uzgajamo eto pored vode i tu imamo pašnjak i sve na prirodan način, na neki način. Da. Nije onaj šumski. Reci mi, jaganjci, pošto je kilogram, pošto prodaješ? Pa idu 600 dinara. Znači 600 dinara. Ali prva klasa mesa. Da, to je oko 30 kilograma, je li tako? Ima od 27 do 40 trenutno. Aha. Dobro, evo jedan tor. Tor i eto. Uoče večeru dobiju i to je to. To je to. Evo ovako, zanimljive su. Tu je Jovan. Tako da, Nikola je inače po preporuci Miroslava brat, pa smo stigli do njega. I ovako u prirodi uvijek je pohvala kad neko drži.